Pred vama je treći deo specijalnog izdanja Autologije. Kod Volkswagena smo proveli dosta vremena. Noviteti su svuda, novi mališan up sa svojim brojnim verzijama, nova buba, kao i nekoliko novih detalja na postojećim modelima. Volkswagen Up je, već sada se vidi, rođeni pobednik i posvećena mu je naročita pažnja na ovoj izložbi. Potreba za njim je rezultat konstantnog povećanja dimenzija svih modela iz generacije u generaciju. Današnji Polo je veći nego nekadašnji Golf, a potreba za gradskim kompaktnim modelima je sve izraženija. Neki od ovih zanimljivih studija sigurno neće ugledati svetlost dana, ali će se osnovne varijante sa 3 i 5 vrata sjajno prodavati. Buba, sledeća epizoda stare legende, nosi blisku emociju sa modelima od pre 80 godina, istovremeno sa najsavremenijom tehnikom. Model R sa 265 konjskih snaga i rafiniranim detaljima izmamio nam je uzdahe. Bez obzira na izbor motora, mesto među ikonama i dalje je zagarantovano. Fiatova najvažnija premijera u Frankfurtu bila je nova Panda. Ona ne samo da je porasla u odnosu na stariju sestru, nego je naučila i zanimljivo da se predstavi publici. U zapadnoj Evropi postoji nešto što se zove Panda efekat, a to je ono kada veliki tatin auto ide na servis, pa tata sedne u maminu Pandu i posle neće da je vrati mami. Ovo što gledate je Panda radila na svakih 10 minuta, svaki put jednako graciozno. Premijera koje smo se privatno najviše radovali i sa slatkom zebnjom je očekivali je upravo nova 7. generacija ikone sportskih automobila, Porschea 911. Osnovni model Carrere za 2012. godinu pod oznakom 991 pokreće atmosferski bokser od 3,4 litra sa 350 konjskih snaga i 390 Nm obrtnog momenta. Pogon na zadnje točkove prenosi 7-stepeni manuelni ili PDK Porsche Doppelkupplungsgetriebe menjač sa istim brojem stepeni. Maksimalna brzina je 289 km/h sa manuelnim, a 287 sa PDK menjačem, ali ubrzanje bolje kada stepene ne menjate sami. 4,6 sekundi potrebno je do 100 na sat sa automatikom, odnosno 4,4 uz opcioni Sport Chrono paket, dok u manuelnoj verziji to traje 4,8 sekundi. Carrera S sa 3,8 litara ima celih 400 konjskih snaga, a za navedeni sprint do stotke dovoljno joj je 4,1 sekunda, dok je maksimalna brzina iznad 300 km/h. Nova Carrera je duža, šira i niža od prethodne, sa razmakom osovina većim za 100 mm. Uprkos tome, korišćenjem lakih materijala ukupna težina je manja za 45 kg. Lične utiske o ovom predmetu obožavanja ne možemo preneti korišćenjem pristojnih reči. Cela ekipa Autologije slaže se da je najveći trud u organizaciju nastupa uložio Audi. Čitavu svoju futurističku halu za potrebe ove izložbe napravili su na Sajamskom platovu. Zaista je vredelo prošetati se ovom nesvakidašnjom građevinom, kroz koju prolaze automobili tik pored glava posetilaca i videti simbiozu multimedijalnih sadržaja i pokretne izložbe automobila. Sa naročitim ponosom Audi je kroz urban koncept pokazao kako vidi gradsku vožnju u bliskoj budućnosti. Naš utisak je da se to ipak neće dogoditi tako brzo. A2 je nešto realnija ideja koja uz minimalne izmene uskoro može da se nađe i na autobanovima. Prvi Audi A2 se retko kome dopao, ali mislimo da će ovaj Novajlija biti mnogo uspešniji u osvajanju simpatija. Natpis na ulazu posebne hale u kojoj tradicionalno izlaže Mercedes kaže: "Dobrodošli kod izumitelja automobila." Oni to kažu sa pravom, a mi prihvatamo sa poštovanjem. Celokupan sistem pod nazivom Daimler-Benz, osim što je budžetom nadmašio izvestan broj država, odavno određuje pravac u kom se razvijaju automobili. Centralno mesto u hali zauzima bina na kojoj je predstavljen prvenstveno novi ML, a pored njega i SLK, C kupe, B klasa i ostali noviteti.
Iznad bine je gigantski displej koji verno dočarava različite pozadine i scenarije, a uz vrhunsko ozvučenje pretvara Mercedesov nastup u pravi spektakl. Uživajte! Izložbe ovog kvaliteta gledaju se otvorenih usta, a napuštaju pognutih glava. Poređenje sa beogradskim ili nekim drugim domaćim sajmom automobila uporno izbegavamo, ali ovo moramo da kažemo. U svaki automobil može da se sedne i nijedan nije prodat. Tačka.